na mo te say onse abayo bia tete watete enete aye me hu social media no so onse ma ye din onse me nkasa aye aha enti oguso no wo ye no watete nete aye me ho tete nete aye me ho enye bibia mkokum ni po wone me akọ out da me ankasa me gimi hutum se wone me akọ out da me nyantabo me nipa osofo nyantabo oye nipa na emum se wankohia wo ba nyansafo na obo ye matured na adwene mu ntia problem say ya na obehia o pele so for find second wife we video our panicho please I beg you I need you wo hia obi kuno wata mo twa to ko ho wo free so for yire wo nya ni kunu na nya ni china jimifo ba bia wo di wo abra boko guye no anya me nam na adum so akopie so for pani na ase na wonum to achede enti no ofa obata ne ho what's the bipolar no eko animu aren't you ashamed of yourself? Busamu akwaba to imagine age. I'm sure this week will be a very long week because and someone if you see a bano and someone in this pa information I mean can you say lady be a cotton sofu ojaba chain as a matter of fact no turn more I saw them want to know sofu ojaba etwen ben no by ebetran and chain according to information I mean sa e kanono na enye ono nkwane oba one sofu ojaba ewo ho anase ono nkwane oba sofu ojaba ehwe no awon be spiritual daughters edema sofu ojaba. Now information about ne say sofu ojaba enesa oba we enanti kakra chese omotwempena a make us sofu ojaba nkasa babontia be chirim sampa na mo te say onse abayo bia tete watete enete aye me hu social media no so onse ma ye din onse me nkasa aye aha enti oguso no wo ye no watete nete aye me ho tete nete aye me ho enye bibia mkokum ni po wone me akọ out da me ankasa me gimi hutum se wone me akọ out da me nyantabo me nipa osofo nyantabo oye nipa na emum se wankohia wo ba nyansafo na obo ye matured na adwene mu ntia problem say ya na obehia ene social media so ayeshi emanu bi enim information no na afa ya den ntokwa social media so video e was me part 1 and part 2 let's continue more subscribe page name adoma no so send me upload bi anso na subscribe to yaka o pele so for find second wife we video our panicho please I beg you I need you wo hia obi kuno wata mo twa to ko ho wo free so for yire wo nya ni kunu na nya ni china jimifo ba bia wo di wo abra boko guye no anya me nam na adum so akopie so for pani na ase na wonum to achede enti no ofa obata ne ho what's the bipolar no eko animu aren't you ashamed of yourself? Shame on you cromfo won sansa how tika na wo wie na ade ato plane ticket visa eko London wo koye national service ewo airport wo kotam twato ko ho ma airport for boys ko di wona yesa di wo sika Chigana for ma bia mwesiso mani di nkofo okunachi shame on you onza wase me any makeup artist onza me koye adwuma ma nkopeni kuno kote ani aboa yesi me wi nkofo kuno kote di wunya ware padawo wo sa akrawe aware dia aware wunya bi woni wasifo we entire generation nyina nyame be tom so re esuru bejiu na asase bejiu enframa bejiu wo home from be poison nyama koye adwuma miko bu ade miko sua nyansa free na yire ho ene papa ne ho miko bu ade enti omu so mu jemie onim na egu ase kromfo ba odi okọ wi ade sile kwenfo amaba mani di nkofo okunachi mani di muso obi kuna ye ya na mani di echa ade da hunu di onko ye na obi medu okunachi kurasi ni ba ene de mba na abujo on block me ansa na mo bibi kan me na waka on block me just our video mba beto wonte wate o ya ba ya ohun ofe afi na wo be shabra base for the sake of oma o da achen wo mia any wo legacy as a lady no sunyansa ote wadam fun oke kufoduan ni kunya na nya na china you lose you are a loser shame edia na aba oso edia na wo hunu edia ada wo akodi mo ho
Won wa kodi mo ho enti na wo bodama ato ne nsem keka no na time na wo ti wa na wo enjoy no one voice out one ma bo ntia meka nkwase asem na dia na esi dia na esi abaya dia na esi wo bodam da be na atoto bo be fie dia na esi dia na free sura bete bayira ho memo abayira ma kese wo share papa for mo to ho nsem te se kra ma bi na gu abontene bebrebe ade ma anape information amenya nkofo hu so aposi sad na about me no me ni wo time ojojo ntwie ni beti so jimi fo kwase aba jare fo ba wanim na egu ase wate koda foforo leson dai foforo so osun dai bonia koda leson dai foforo jimi uko ware kwase ampeni a odi usika edi wo bro ogu sutu ni na wo ya ase a nka wo no wensu enyanse mfrim Jimmy anu wo chedam wensu enyanse mfrim bibwa ukoye o national service ewo airport ukota mo tweto ko homa airport for boys ko di wona yesa di usika no emse wensu bibia mfrim bibwa enti usa de bipolar no o bipolar na eche o awari as na airport for di omudi o hase no usa de ko ho mami me hu se wa block me unblock me na san kwase asem na wa sha ase no me ni wunwie wa boda mo ho wuni munyansa ho jimi fo ba jeje ntwie ni ba wano wano kati kansem kese wano kati kansem kese uti ya no tie se ase me na obi kuna twempena wa boda wuni munyansa unblock me sesi a ni emfanyem uti unblock me emfanyem kurasi ni ba said ya wonam hoi a wa ye hye pa nam hoi wani de obi kunachi yeso obra ne de wa bonye de obi aba ma na nka bra boye bona nka bi ma woni kuna ware agina jimi fo ba nka ngopo obi kunu cho so on fanya second wife wani mu aren't you ashamed of yourself? Shame on you, shame. Said why kunta utwe wo po obi kunu cho so on fanya second wife until to do you deserve a second wife? Shame on you krom for won sansa how na won fa nka emfa won mata ne ho a wasa akowia no tikana wuwie na adia ato plane ticket visa e London won san ko anu ntum kromfo tutubotom ni ba shame wata mo trato ko mo UK ho no de enkofo ku na be mo madu sa na se de obenna muani kasi Madam Slay-Queen, a woman of substance, unblock me when you break obi kuna ye second wife what you phone na friend ere na ka ase na ire beja no abaye ya je sika ketwa blackmailing bebrebe pa na nya ho ye nya kratwe ne wo twia enka wo enu e wasema say the whole region owo ba bia wo ba wo enye wasema enu enye wasema wo de otam atwuma de atwa ade ne na ye ododo ade ban na anu ne ya ode mame company pa foforo UK ho be me ma bu ma sha se sabeta so ni yi prophet na yi na sem fruitim yi ne dire fruit katema so pa ba bitna woni case woni mo ma di adifo bi ni be date sha woni mo ma ha woni mo ma adifo date be wonti man kasa woni nyansa duru me bia ye nto yesua firi mi owo nyansa ho enti se wan kosua nyansa na saa na beye wan kosua nyansa na saa na beye until you say there you will be a sprain tire on fella dia wan e be spray tire no na wo tire prophet ne dia tire hwe wat na no kasa wo na wo tire abro no ma ejinwo oni abro no ma na mo tire fo ye di be siso ono dia o ma o ye di be siso ye ntwama wo nguna ni ma sansa na yaba dia ba dia no betima woni be ma dawie ni wa betna se oni mi ada enti no evidence oni mi da here mi ko ni fie be ni chimi uko ni fie akoye den uko ni fie akopɛ dia wadamfo no ne ba no ni nua no ni busiani no uko pɛ dia woni fie enam adwembo ne etimpo bɔne a oni abro no ma hyehye ye enti ye woni abro no ma eye musu ne moban me evidence am ko ni fie na wo ka se woni ni panada no esa na eyi ni de oni evidence
Say you do any cross who be post bi dem tin ya de mame waji dudu gu hu kura ni mas unhia boafo biem unhia boafo biem o sa senye se wantwa so unhia boafo biem me na mka kire say even cross so se wantwa so na senye wo si print asenye so mo hu na so utim bag be live video unhia boafo biem e wo UK ho me na mka kire so wa ma wadwira more fast and transform block prophet ojaba and through phone so and you didn't through katrema so and you want some through team and papa bi am trampa pra bi na mpa bi enye wo UK wo UK wa sem ubenya asem wo me na mka chewo because ye wo nkrofo bebra ba fa prophet ojaba na so trillion na wo gen was our minister ne wo no wadi awia na sika bebreba wo free minister ni wo wadi awie anson we say the prophet ojabebe escape boat mame wo de wasi a projira bre now the say one so pon wasem now the japon maso no static cancer massa and some of my bejira go so TikTok one mame wo be ka won wo drum wo de ya de ni na hwewo ni awo bia papa bra una wo cast mo sabi so do was that video ni say no one pam ni mo the down pa be post and no enya news wo Ghana ha o say obi da ye say hu ni da bia ni na pono kro omunyi pono kro omunyi mo ho da no omunyi say ma mi su anyansa na wanyini yi na ma sofo jaba enso aba bontin a or the response aba o chim say ayampa na mo te say won say aba yo bia tete what it and the TIM who social media no so. What's my din? What's that men kasai? Aha. And to Gusun war yen what it in the TIM hot it in the TIM home, and ye be am go kumni po. When me ako out da. Miankasa me Jimmy Hutum say, when me ako out da. Me nyan tabu, me nipa. Or soft one yan tabu, or ye nipa. Name se one ko shia or burn yansa for no boy matured. None I dream tia. Problem say ya na obehia e na wo kwa akohia wo ba asoro ana so obi ben wa nya fe na ade nbe kwa akohwehwe na adwenim enti oba na betete kasi lady kasi abetete netie de ayeye matari fitam fine afe na aduru ne so say yanso ya de tu TV so nya discuss ne nsem wa baba be kanyina ye wi a ya ye ho billboard ye be ye ho t-shirt say me na me de me hu si wo as a sacrifice na said ye be ya sofo foforo bia nkonkoto sa amena we mu biem ana say be me bia wo landing bia nkoto sa amena we mu biem enti mu be hunu me human side when it comes to divinity side be different, but when it comes to humanity side I'm also different there, and I'm not here to tell you I am holier than thou. No. Yes. Sometimes if you pretend too much, it's another form of pride. And so my brother me say yo mama me so so I when me call out and then na me call out no na me ye magiatum sisi ano waba be semi afa ba bia obia hunu sabe nkrama kura akoye sa ade no mente krama ba bia nka say wako bue na no aka no baby ha sesi a wadi awie aka ne nso he se wa oye na dwene se wo begu manim ase sesi a wa ye awie momba musema no afei eduru ne so na mehwe se na busuafo no mehwe de onimu nyansa ana de wagimie na obeba ba be ka kire me se mi ntwa so abra omo ba no edi nsem hunu no omo ntimi akasa nkire no me hwe nipa obehunu nyansa ye na adwene so oba ba be ka kire me se me die na aduru so na watete netie aye matade mu na me nso me de netie na odi aye matade mu be ha ge no no me hwe abusu asa so wo ba pola ohu obi wo more than yours asa eti magi atum yo me na mama me nsa so yi I surrender eti menya surrender wie no se ma sopa me oh ma huru mo social media no sopa eyam se na eyam se me yentabo me nya nipa me dia me junso petro me nya nipa
but afe na mama hunu say osofo nso ye nipa enti se osofo ye nipa na se wone na ko out da eno nkire se fa ne bra bonten be ka kire nkofo afiafi bi so munni na tem afe me deal with her wie a afe na ya se kotre o se de oto boba no ohu ne ho nya na hi kura se de ogina ba bi se wani gine omo omunni masem ni mu no kure na omo ba ye na omo abe create omo stories shame so ena marepu obi ena marepu akwala 12 years ena manu moja no ena di moja akwaje powers yo mo be kwa akwakyere me sa nkwala ni nyina abusuafo na ye de me akogina mra anim because onipa ye saa wa anya ade ni nyina eno so ye de be baba be wie ha ye de news update ne be brem the entire na my year dini nyina na my busy the whole of the week nyina na me programs nko a the na my busy and nyame adom sesia de menya time me pa cho mu obi anso mfre me nka nchen papa enne twa so enye hwe maame wai osofu betwa so but me nya osofu enti said ye no okohye nkofo achi na oye yi na wo kasa no mu di atem yeso o maba live nyina wo me ho ene ade yo mate na mo live na mo ye nyina no emre bia ni ho a eche me because onya under age 40 years abrewa emre bia ni ho eche me eti sesia no mo ya mu di awie mo nhwe na obi a meka nkire me say oja twaso because me so me momo hunu say me ma adwene na da mitirim no sabe yentia me so nkoda me nya doormat me yesofo me pe heaven akọ so pe heaven akọ se wubu me se me yesofo a me so mebu so ye member na mum so wa mu me se me yesofo na o se me nya papa meyi me papa na me nya no me di akere mo anu ti kasi abusuafo me so me start me die na me start me die na me sha ase wo TV so na me de ne number bia me pa acho munhwe yie said ye manhunu nyansa an kan kire mo de hye ne say de wu yie don't start what you can't finish me hwe de o si ni nyansa aboro so obeba be ka kire me say me nsu mi nyai na me taagege no agu ne hu fi so de fi aye matade me na me ye public figure no na adwene ye ne say me ye public figure nti obetimi agu manim ase wa keka de ope wa ye me de ope because say she has nothing to lose afi na me be mu na hunu say she has a lot to lose madam wasipa Ghana for pa cho mi kokum nipa say say amaso pa me yawie what is next ana mo de mbekọ gogota mo fa me ko gogota me pa cho me de me nya sofo a me admit me weakness ade bi amaye na me npa me ka say oh there be me ne ko out da say no oba mi ebi wa no oba mi fie no anadwe kura no oba mi fie no oba ya chechire nani ono ankasa wonim dia na wo ye etis watimi aba out no aba na so abegu mani mase wo ba bia ena mayewe enya bibia o sa like enti amra na mimiti we mi so mi nso enti wo na wo ye holier than thou na wo pretend no iku bi kura say wo de wo wa ye hyesumase no wo de kura de ye criminal offense kese me de ne nya offense me de ne nya offense o enti wo a wo singu soro na onim say wo jaba de wo gopa me wo ba ku sei me wo de ya mu musa mi nua Abraham obeka ma asema kire me wo ba ku sei I'm telling you me say ninti me ba landing me print documents transaction documents and am the aba landing enti in case say we need documents wo landing dia won mo aboa ne ho because me ba ho am menini me enu nyina ye ko immigration am ye deport ya ba Ghana ne aba be di asem no Ghana eya nam ka asa asofo de moja ni yemu ya jimi ya bobo adam da bi sofo onu so ye nipa te said de mo ye nipa na I'm telling you say me ntwe mamo nti kasi abusuafo yi mo abo am ho afi abro no abusuafo mo so mo amo ho medam asepa